मणिपुर की इरांग कांग्रेस की इरांग में टेररिज्म नत्रगा अकक्नबा लाइनिंग लाइसोल अमतगा मरी लेनदे मणिपुर की सीएम सिलगा करी रिएक्शन लाकनी हैबदसु येंदबा याद्रि हाइना यूएन होम मिनिस्टर अमित शाह हाइख्रे थौबाल सलुंगफमदा पुलिसना कुथोकनबदा मियोय अमा लेखिदबा अमदी तरुक अमना फाखिबा थौदोकी मतंगदा जेएससी सेंट्रे चेनबा पुलिसिंग अमदी फाजिलिबा खुन्ना पसिंग थादोक्त्रिबा फावबा असिबा हक्चांग लौरोय हाइरे मयाई लंबी सेंबिनबा मरी लेनबसिंग तक्सिंगबा लाकबसु ngasi फावबा लंबी सेंबिदना लोरकपदगी सामुराउगी खोइसाउनरबा मियामना मयाई लंबी तोखाइदुना लंबी थिंबगी खोंजंग चमसिंख्रे अमदी कलजिंग डिस्ट्रिक्ट की कैरक्ता नोंमैना कापतुना हटखिबा मपान लगी सेमी अने की इमुंग मनुंगदा बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमारना लुपा लाख अनी की एक्स ग्रेशिया की सेंफम पीरगनी हाइख्रे खुरुमजरी ISCOM न्यूज बेलेंग ताबिरिबा ख्वाइपुमनमकपु आइसिल की चनम्बमना तरामरकजरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी मणिपुर हौजिक थोकलिबा इरांग असि कांगलुप अनि की मरकता थोकपा इरांगनी इरांग असि टेररिज्म नत्रगा अकक्नबा लाइनिंग लाइसोल अमतगा मरी लेनदे हाइना यूएन होम मिनिस्टर अमित शाह हाइख्रे वाफम असि महाकना ngarang नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल अमना लौकिबा अखनबा इंटरव्यू अमदा मणिपुर की इरांग असि करंबा मतमदा लोइगदौरिबनो नुमित 7 हेलबा इरांग असि हौजिक फावबा लोइसिनबा ngamdrabagi maram asi karino haina hangkibagi paukumda haikibane मणिपुर हौजिक थोकलिबा इरांग असि कांगलुप अनि की मरकता थोकपा इरांगनी हाइरिबा वाफम असि इशू असिबु नाथैनबा हेक्ता हाइजिनबा नत्ते मसि अचुंबा वाफमनी मणिपुर हानदगी कांगलुप मसलगी इरांग कया थोकतुना लाखली थोकिबा इरांग सिंग अदु यामद्रबदा चही अनि अहुम फावबा चथकी मियोय कया अमसु सिकी इरांग सिंग असि टेररिज्म नत्रगा अकक्नबा लाइनिंग लाइसोल अमतगा मरी लेनदे अदुमोइनमक इरांग असि लोइसिनहनबा कना होटनरी मिसिमिना थोकपगी चांगसु यामना हंथरे अथुब मतमदा वारोइसिनमा पुरकलगनी हाइना यूएन होम मिनिस्टर अमित शाह ना मखा ताकी नहीं देखिए वहाँ नस्ली हिंसा है ये कोई ना टेररिज्म का प्रॉब्लम है ना एक प्रकार से धर्म के आधार पर हुए दंगे हैं ये नस्ली हिंसा है मणिपुर का एक इतिहास है मैं इससे एक्सक्यूज के रूप में नहीं कह रहा हूँ बैकग्राउंड बता रहा हूँ जब भी मणिपुर में नस्ली हिंसा हुई 1-1.5 साल तक ये चला है कई बार 3-3 साल चला है और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं ये नस्ली हिंसा के कारण हुआ है लोगों के मन में दूरी हुई है अब हिंसा कम हुई है काफी कम हुई गई है और इसीलिए ये लोग थोड़ा यहाँ पार्लियामेंट में हो हल्ला कर उकसाना भी चाहते हैं मगर मुझे अब विश्वास है कि स्थिति ठीक हो जाएगी और नाकलमरोमदा ngarang numidangi interview aduda interviewer aduna hangba wahang oina manipur gi nakal ani gi miyoy singna manipur gi chief minister sindoklabadi nauna amok mahausa gi phibam da hanjilakpa ngamgani adubu center da chief minister sindoktuna sikhang khangduna leiriba asi karigino haina hangki masigi paukumda union home minister Amit Shah hai chief minister sinba haibasi BJP party na lawada waripni होंदोप मतमदा करी रिएक्शन लाकपा याबगी हाबदुसु खंगदबा यादे मसिगी मथक्ता हौजिक मणिपुर कांगलुप अनिगी मरक थोकलिबा थौदोगसिदा चीफ मिनिस्टर ओइरिबा असिसु कांगलुप नत्रगा फुरुप अमगी मिसकनी मरम असिना कांगलुप नत्रगा फुरुप अनिमगी मरकता वारी सानबगी थबक चथरे सुक्सोय सोयदना वारोय सिनेमा पुरकना बहनरी हाइना अमित शाह नाइकी मणिपुर समाज में दोनों साइड्स के कई लोगों ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर बदले तो एक नई शुरुआत हो सकती है लेकिन ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक जिद पकड़ ली है कि हम नहीं हटाते बीरेन से देखिए राहुल जी कोई भी सवाल को इस तरह से पूछना जर्नलिस्ट के लिए बड़ा सरल होता है चीफ मिनिस्टर बदलने का निर्णय पार्टी करती है एक बात और बदलेंगे तो भी क्या रिएक्शन आएगा उसकी भी चिंता करनी पड़ती है क्योंकि वो भी दो कम्युनिटी के बीच में जो संघर्ष है उसमें से एक कम्युनिटी से है ये सारी चीजों का हम संज्ञान ले रहे हैं दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं कोई एमिकेबल सॉल्यूशन हम ढूंढ निकालेंगे
Ngarang salungfam da thokiba thodok amada fakiba khungakpa mioi taruk condition amata yaudana thadokadabani khungakpa farga hatpada jenaba police commando matik chaba action logadabani haina ngasi ayuk Thaubalda National Highway 102 Imphal More lambi thingduna khongjang junction kre Pawasina hai ngasi ayuk pung 10 rom tabada tongan ba mafum singdagi lakpa Maira Paibi Singna Thaubal Mela Ground Community Hall da punduna leinaki Tungda miyamaduna National Highway da thoktuna lambi thingba hokhibaga loinana lambi da phamjinduna leinaki Tungda thodog asigi matangda semkiba JSC na Manipur leingakta taliba demand sing yauba memorandum ama DC Thaubal da pisinaba chatki memorandum adu DC leramdabadagi SDC Thaubal da pisilamki memorandum pisiluraba matung JSC gi Vice President Sarangthem Tombana phongdorakpada JSC na leingakta taliba demand sing khungakpa hatpa police thabaktagi lothokadabani thabaktagi lothoktraba fawba si bahagchang lodaba police na fakiba khungakpa tarukma condition amata yaudana thadokadabani hairaduna leingakta taliba demand sing asi ngasin midang pung taruk fawbagi manungda thabak oinon thoktrabadi makhal makha kayagi khongjang sing changsingani haiki Tungda nungthil pung 3 rom tarakpada masing yamlaba miyam aduna khungakpa police personnel adu miyam da sinaw haibu kholawa loinana Thaubal SP office tamna rally chatuna SP office ta thomjinki khongjang adu da saruk yakibi ima amana phongdorakpada salungfam gi thodokta fajinki ba khungakpa taruk condition amata yaudana ngasina midangi pung taruk fawbada thadokadabani Karigumba ichasing asi thadorактaba taragadi ichasingi maichak na ngauraba imasing mafam asidagi halloi JSC amadi CM unaraga halaklaba matungda makhatana khongjang sing changsinaba firep lauragani haiki Thaubal Court ki duty magistrate Nirasinam ki chingmairong da leiba yumda makhoi taruk adu puthokre loinana makhoi taruk adu thasigi 23 fawba police custody da remand pikre hairi Fazin kiba khungakpasingse akoi unconditionally athuba matamda release tawbiyu haiba loina na akoi gi khungakpase akoi maram chadana Manipur state force na hatpase masida involve tawriba haibadi senariba personnel singsigi mathakta ain gi oiba matik saba haibadi thabaktagi terminate tawbiyu haibase akoi JSC gi side tagi akoi thamjari karigumba akoi na thamjariba akoi marum kaya asida karigumba government na thabu oina onthok pirakta taragadi maka tarakpadadi akoi makhal maka kaya gi khongjang changsin lagani haibagi akoi JFC gi warep laujare maram aduna ngasigi paliba lengak asina yaragadi hairiba mihatpada senariba involve tawriba mihatpa personnel singi mathakta time gi oiba chairak pibiba amadi phajin khriba khungakpa tarukse unconditionally release tawbiba haibase akoi JFC gi side gi ngasigi paliba government gi mafam da akoi request tawje Nakalamaromda Manipur Police na thadorakpa report amagi matung inadi lo na thingkraba pripa ki cadre kharana afaba makhal ki khulai paituna Thaubal district ki salungfamda senkhai thumkhai tawbaki thabak chathare haiba paw fangbadagi Manipur Police ki kangbu amana changsilubada nongmai kapthorakpadagi nakalani ki marakta khutthonabada pripa ki cadre ama asok apan nangbadagi Ras Medicity da pukhalaba matung laikana bangamdana leikhidaba amadi lup asigi cadre taruk amana Khulai konana fabagi thodok sing adu thokibani hairi leikhidraba mioi adudi Laisram Prem Sahitarani Pal amadi farba mioi sing adudi thokjo momocha atopaming Sani chahini fu mathoi Sarangthem Anand Singh atopaming Malem sahi kuntra taruk Ningthauzam Karna atopaming Pisak sahi kuntaret Ningthauzam Manoranjan Singh atopaming Khagemba chahi kun mathoi Thongam Falguni atopaming Urikpa amadi Khoithoi Sahi kuntaret, Moirangtham Johnson atopaming Thauna sahi kun mathoini, Makhoidagi magazine mariga konina 5.56 mm insas rifle ahom, magazine aniga konina 5.56 mm amok rifle ama, magazine aniga konina 7.62 mm SLR rifle ama, magazine yaubo .303 rifle ama, 5.56 mm insas ki kapayariba maru nifutaruk, 5.56 mm amok rifle gi kapa yariba maru kun taret 7.62 mm SLR rifle maru kun manga .303 gi kapa yariba maru kun taret 4-wheeler car ani amadi mobile phone taruk fagat le hairi thodok asigi matangda prima facie case ama lakhatuna
ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯔꯃꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯈꯨꯅꯧꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯥꯃꯨꯔꯧꯒꯤ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯃꯨꯔꯧ ꯂꯤꯇꯜ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯡꯁꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯥꯃꯨꯔꯧ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯁꯥꯃꯨꯔꯧꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯈꯣꯝꯗꯣꯟꯕꯤ ꯂꯩꯃ ꯆꯍꯤ 53, ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯊꯣꯏꯆꯥ ꯂꯩꯃ ꯆꯍꯤ 50, ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁꯣꯔꯣ ꯂꯩꯃ ꯆꯍꯤ 64 ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯖꯣꯏꯔꯥꯅꯤ ꯂꯩꯃ ꯆꯍꯤ 51ꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯅꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯁꯥꯃꯨꯔꯧ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯕꯟ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2ꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯔ ꯀꯣꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯡ ꯈꯔ ꯊꯥꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯅ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯍꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯎꯔꯤꯌꯥ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA SKB उनदुना मखा ताना तक्सिनखी। मसिदगी हेंदोक्तुना वर्क्स मिनिस्टर मसामक्का पाउ फाउनरगा अमुक हदा थाजब पिरख्रबसु ngasi fauba lambi asi sembidana leire lambi asi asuki matik pibam sokchile chief minister masamakna lambi asi semjilani haibagi sabsaba warol pidriba fauba khongjang asi makhatana sathakigani hairaduna khongjang asi da phajin kiba miyoi mari adu sukudakta thadokadabani haiba demand thamki। ठिकादार सिंधुना दिसंबर की तांग 13 सेंबा हौजरगलागे हाइबगी थाजबा पिरे मदुसु सेंबिरक्तबदगिदी ngasi asi हौनरुबो कौ लैतना मयाइ लंबी अपुनबा मया पाइबी लुकी इमा सिंग लागा सामुरौगी फिबम सोक्तुना लैबा मफम सिंग असिदा लंबी तखाइबा हौजबनी लंबी तखाइबा हौजबा असिदा वांगोई पुलिस लागा मया पाइबी इमा मरी फादुना पुबी करे इमा सिंग असि हुजि थादोक पिरक्तबा तारगदी अखोई मैरा पाइबी सिंग तुमिना लैथोक सरोय लंबी सु सेंगदबनी मैरा पाइबी इमा सिंग सु थादोक पिरक्कदबनी मदु तौदरगदी मखन मखा कयागी खोंजंग संगसिलाकनी मरी लेनबा डिपार्टमेंट अथुब मतमदा मियेंग चंगबियु। कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की कैरक्ता ngarang numidang masak khangdaba khulai paibasina nongmaina kaptuna hatlamkiba बिहारदगी सिनमी अनेगी इमुंग मनुंगदा बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ना अवाबा फोंदोखिबगा लोइनना इमुंग मनुंग की मियोइसिंगदा लुपा लाख अनीगी एक्स ग्रेशिया की सेंफम पिरगनी हाइना लाउथोख्रे। बिहार की चीफ मिनिस्टर ऑफिस की थादोरखिबा वारोल अमदा लैखिद्रबा मियोइ अनि असिगी इमुंग मनुंगदा मखा ताना मरी लेनबा स्टेट की लेबर डिपार्टमेंट की माइकैदगी फंगबा याबा मतेंग सिंग फंगहनबियु हाइना अपील तौरकली। बिहार दगी नॉन लोकल माइग्रेंट वर्कर अनि सखंगदबा सेना नोंमैना कापतना हातलमले थौदोग असि ngarang numidang wairam pung 5 minute kunlom taba aduaida कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की कैरक मपादा लेबा कक्चिंग वाबगाई लंबी दा थोखिबनी हाइना पुलिस तगी फंगबा पाव अमना हाइरे मखोय अनि अदु कनाना करी मरंगी नोंमैना कापलंबनो हाइबा खंगबा ngamdri हौजिक फावबगी ओइनदी थौदोक असिगी मतंगदा क्लेम तौरकपा अमता लेट्री थौदोक असिदा लेखिद्रबा मियोय अनि अदुदी सुनालाल कुमार सही 9 अपोक्पा वीरेंद्र कुमार अमदी दशरथ कुमार सही 13 अपोक्पा मोहन सनी कवी मखोय अनिमक बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की यादवपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनलेबा राजवाही विलेज तेगिने हाइरे मखोय अनि कंस्ट्रक्शन की वर्कर ओइना कक्सिंग की मफम अमदा लेबा आसान बका अमदा लेरखिबने
Thaudok asi makoi anina kairak yawabung de leiba construction site amadagi thabak loiraba matung makoi na leiriba mafam aduda halakpagi lambida thokibani hairi. Thaudok asi thokpagi pau hek fangbaga Kakching police ki kangbu amana makoi ani anakpa hospital amada pukhatuna laikanana buhanaki. Adumoinamak hospital yorba matung Dr. Singna makoi sinapuraki bani haina kangalaki. Thaudok asigi matangda Kakching police na case ama lokhatuna tizinba hokre hairi. Ngarang namidang wairam pung mga minit tara mga rom tabada Kakching Police Station ki manung Leyba National Highway Chamaga Kontrataret Egi Kairakdagi Wabagai Taba Lambigi Kairak Panchayat Gar mapada sa kangdabasing na non-local ani nang may nakapto na halambigi tawdog adubo yaning daba fongdok tinangasi Kairak Yawabong Kaitil Sangda wakat mi pampam kray Kairak apunba may rapaybi amadi Kairak United Development Association kudana punasin dina funky wakat mi famaduda Kairakta nung may kapto na mi hatpayaning day. Mija marakta mi hatpayaning day. Kanana kari marang bidamag mi hatlambanong haibado at hubumatam da sendo piyu haibana chingba waro sing iba play card kaya paiki. Wakat mi famado da sarugya kibi amana fangdurak pada. Haujik Manipurgi tangdulek ta draba asuk yam na wana raba matamasida mi hat mi pun gitabag jatarak na. Ngarang kairakta mija marakta mi ani hatlamba si yaning day. Kanana kari marang bidamag mi hatlambanong haibado at hubumatam da sendo piyu haiki. Hauji Manipuri tangdulay tadraba matong wanaraba matong sida mihan mi pungi tabag jatarak na ngarang ako'y kairakta mi halamba se ako'y yaning de misamarakta mi hatba ako'y yajaning de adugi sumatakta masi kanana kari gidamakta halibano haibase atuba matam da sendo piru Ngasi ayupong tarukrom tarakpa adwaida Haingang Police Station ki manung janba Kairang Makhalekay le number 3 Leyba Special Contractor Thokchom Sankar apopa lekhitraba Thokchom Bihari ki yumda sakhang dabasing na bom amathamlam le hairi kanana kari maram ki bom asi thamlam libano haiba khangdri bom aduga konana thamlamba pauzalamada nangi imong kanana kan mangamgani haina tharamba thingnaki hairi Paugi maragtat na atin mabreak amatang lausari. Admission open. Honeycomb Foundation School Mongsangi Bore Makongi English ngani kun mga kuntaruki oina academic session day care dagi class 3 fawgi oina admission to bahugzare. School asi qualified amani train tawra ba oza singna angang singna tunggia sa uhanduna takpi tambiri. Bizari ba kudong saba singa dudi mama mapa sap mana ba angang ani na traga masidagi helabadi ani suba angangi oina sada kontra discount bizari aduga ahum suba angangi oina free admission bizari. Loina na relief camp na traga irang na sokalaba mafam singi damakta free admission bizari. Van service chahiga sana raba sanaport Ningtina Senjin Sajilaba classroom sing Luina CCTV camera, January kun English singani kun mga fawagi manung da admission tawrabadi, Sada Yankay discount pizari, akak naba sit karakaktani, Kudong Saba silawi ho, ngasi mag office ta lakto na tana biho, office hour 9 AM to 2 PM. Break matungda makhataba pau pizari. Inner Manipur Parliamentary Constituency ki mihud oriba Congress MP Dr. Bimol Akoizam amadi opposition ki ati MP Singaloina na ngarang sadaki ba Lok Sabha ki sitting da Prime Minister Narendra Modi na Indian Constitution na jahi humputara mga mapung farpagi matangda wa ngang kibagi hek mangoy na House tagi walk out tawduna Prime Minister na Manipur ki matangda haujik fawat tumin na labor bu yaning da buot kray House tagi thorak laba matung mahak na National Media amada fongdokibada Prime Minister Hairi Basi leibakasigi khwaidiki chawba political executive amane Adumoy namak Manipur hauzik leriba fibam ase Supreme Court na fawba Constitution gi yumfam oiriba agency pum namak fel oire haina haikiba leire Masigi matang the house asida mahaki wafam kara fongdok pagitanja pipida bahai basita say na nungaite Masida Prime Minister na amok maray saitaraba Indian Constitution asina Jahi humputara mga mapung fakibagi matangda wa ngangadoriba si ay tabang amoydaba laybana house tagi walk out tobane House na mangonda wa ngang bagitanja ang mapikidrabasu how kiba sahi konstrasida mahak na kangzarak pagkara adudi article ama iduna fongdokigani haiki loina na opposition MP singna ngasi mahakaloina na house tagi walk out torakpada apen bafawi haiki So I don't want to traumatize myself by listening to his speech because after all Prime Minister is
the highest political executive of the country, and if he, his sense of contempt for the suffering of the state by not acting decisively on such a tragic moment. It has never happened in the last 75 years. So the best way is to have a peace of mind by not listening to him. If he mentions, then I'll listen to it. If somebody will tell me, let's see. Auto Manipur Parliamentary Constituency ki mihut oiriba Congress MP Alfred Kangam Arthurna Prime Minister Narendra Modi na sukuiraba fawba Manipur gi thokli bairang asi yengsinba laktriba karigino haina ngarang Lok Sabha da hangkre ngarang Lok Sabha da Constitution ki matang da sathikiba debate ta mahak na makha taraduna Manipur da thokli ba irang asi ki matang da House asida nauhong na namuk ningsingdrabasu khangnaraba wafam ne Adumoinamak Labour Kasigi citizen ama oina amadi Labour Kasi Semgatpada Sarugya Kiba Imung Amadi Lak Pamioy ama oina Manipur Thokliba Misimina ki Thodok Sing Asigi Ajumba Wayal Tobina Bahaiba Haibasi Aigi right ni haina Hanasu Mayek Sing na Haizakrabane Miyam na Chow na Thazariba Amadi Aina Su Thazaba Pamliba Prime Minister na Hauzik Fawba Irang Asigi Matangda Wahi Amata Fongdorakta na Layriba si Karigino Haina Hanglibasi Henman Bathok Labra Manipur gi micha miyam kan mangamdribasi leibak asi kayam solabage malem gi khwaidigi chawba sanmitlon leiba leibak am oirakpa kuiraroi hairiba asida leibak asigi miyam na leitrabada achawba sanmitlon asina kari tawgadoribano haiba achawba wahang ama hangladuna opposition amadi ruling gi khenaba thamdana miyam gwari sabiyu soi kiba leirabasu madugi daitlobiyu haina MP Alfred Kangam Arthurna House thamki Mr. Chairman, 3rd of May 2023, I need not remind this House or this nation what happened in my state of Manipur. What has been happening for the last 19 months? The last time I got to speak in this August House, I very clearly said, as a citizen of this nation and as a family that has contributed in building this nation, it is my right to ask for justice. Why is it till today that my Prime Minister, someone who this nation believes, someone who I also wish to believe, why is it that till date he is not answerable to the people of Manipur? Why? Indigenous Peoples Forum Manipur ki President Asanka Sarna Ayaba Yaudana Chadongda the Manipuri Indigenous Peoples Cultural Accents Festival Kumjali Singani Kunmari Pangthuk Lamba Tarain Lode Amadi Mahaki Mathakta Convection Lokalagani Haina Tangkul Nagalong TNL Ukrul Headquarters and Tokpachirul Amana Hairi Panbayabadi Hairiba Festival Asita Sigitangdara Humdoida Kamzong District Chadongda Chief Minister Nongtuman Berena Sarugyatana Hangdok Kibane Numit nini Chatakiba Festival Asida Lamdamasada Putuk Chabatungan Tawan Potlam Single Stol Kaya Amasuhanki Uripok Nupi Apun Balub UNAL Amadi Uripok Apun Balub UAL na Ziribam ki Thodokta Nupi Angang Taru Kuki Terrorist na Fadana Pukraga Tamtina Hatok Piki Bathodokta Jenaba Sing Fadan Ahak Bachirak Piu Haina Uripok Canton Corner the Junction Lucky Bakutang Jarahin Bagi Kongzang Ngasi Ta Ama Mapung Fakre Taudoga Sitoki Batama Helaba Fawba Langana Mihat Sing Fawangam Tribakarigino Hangladuna Kutang Sarahen Bagi Kongzang Asida Ngasigi Oina Saruk Yariba Uripok Canton Area Development Committee Lango Lema Kulen Amadi Kumantam Lekai Gimera Pibisingna Langakta Hanglagli Kangabo Development Society KDS ki mga suba mapokumon ngasi Kangabo Makalekay Dileba Livestream Lenin gi yumda pangthokre Taramasi da Moirangtem Kunjukesor ASI Telecom Moirangtem Dhiren Headmaster in charge Kangabo Ka Kundon Upper Primary School Ningthosam Ranjit Proprietor Luchingba Pharmacy Amadi Livestream Lenin President KDS na President Member Oina Sarukyaki Tharamasi da Sarugyaki ba Moirangtem Kunjukesor na Haukiba jahi mga asida
KDS na pangthuragli bathabag tharamsing asi mamalay bangaktani. Ngasigi competition na thalaba kunaya sida Khangabu khungang asi buleibak miyamna khangnaba khungang amu ohena bahot na bada KDS kum organization amagi thaudang asi yamna chawi. KDS के members से नचोक थबलाई तना पांगबिरी बथौदांग असी मखा ताबदा सु हेना पांगबिदुना खांगबो खुंगंग असीबु हेना चौखटप खुंगंग अमो अहेन मिनसी हाइना फोंदोकी मोइरांगथेम दिरेन असु KDS ना हौकिबा चही मंगा से पांगथोकिबा थबक सिंथा खिबगा लोइनना KDS की विजन थबक खुतवसी पेनिंगाई ओइ हाइबा वाफम सुथम की Ngasigi Tharamasi KDS ki mapokumon ga mari leinana haukiba December 16 da Thaubal District Hospital da pangtho kiba voluntary blood donation da ikat kiba volunteers singi mafam dasu certificate sing yen thoki haukiba jahi gi me ahum tagi thorak liba irang asit lekhidraba athauba thaubi singi mafam da Selen Digital gi mihut sing nangarang numidang New Delhi gi India Gate candle thandana awaba fongdokre Maira Katpagi Tharamadu the Selen Digital Gi Chairman Dr. Fanjobum Lenajit Singh na haikibada India Gate Hairiba Mafamasi Tungan Mafam Digi Lamkoi Bukayana Lakpanina Miam Nasu Manipur Gi Irang Asidale Kidrabat Tawai Singh Mafam de Kaikum Nabut Pagitanja Adu Fanganabagidamak Thoramasi Sin Bene Waroisin Purapang Amdana Lady Ba Irangasi Stedamadi Center na ahead meeting Changbiduna Atumatamda Waroisin Purapiyo Haina Piltoki Manipur State Rural Livelihood Mission Ziribam District District Incharge Wahangwam Prem Chan Gilam Zinglam Tak Mijing Makhada Paring 9 Satarak Liba Gender Based Violence Camping Nai Chetna 3.0 Ngarangsu Boro Bekra City Block Ki Manung Chanaleba Latinkhal Gram Panchayat Ki Self Help Group SHG Tarani Thoina Punsilaga Semliba Latinkhal Village Level Federation VLF na Boro Bekra Block Ki Ahan Bo Oina Gender Based Violence Camping Pangthokre Amaram the Ziribam City Block Kidi Taramatoi Lak Subo Oina Block Asigi Hillghat Gram Panchayat ki Manung Chanaleriba Samu Punbi Gular Tol Hillghat Kunau Sorok Ating Bigyapun ba Self Help Group Tarahum Doina Pulag Assembly ba Senthok Lebi Village Level Federation VLF Nasu Gender Based Violence Camping Pangthoki Nai Chetna 3.0 Gender Based Violence Camping Asida Tongan activities sing Rangoli Yekpa, Mass Awareness Rally Chetpa Madi, Punawasaglo Minaba, Xander Pletstone Minaba Sinachungbana Oiki. Palana Sipangto Pagima Rebawakalundi, Male Masid Nupi, Nupa Tong Manana Chetminaba, Nupi Angangda Hantana Yengba, Nupi Urbising the Chetariba Miot Minegi Mayokta, Aikopuna Letminaba, Self Help Group members, Aikoi Yumdi Hauraga, Nupi Angangda Tauhaidaba, Uhaidaba, Tahay daba mayamasi Semdok Minabana, Nai Chetna 3.0, ZBV Palantobaki Taudang Lominabane. Ningsing Bayay Ziribam District Asida Manipur State Rural Livelihood Mission MSR Alam Ziribam District Sigidi. Block Mission Management Unit Ziribam Amadiboro Bekra City Block na Ngaklo Piriba Community Facilitator CF Gather Singaluinana. SHG members VLF की OB EC Singapore na khusam naraga Gender Based Violence Campaign Nai Chetna 3.0 Pangthokli Mahairoi ki lub singda punminaramba mayam na punsalaga miyam gi mating pangnaba punsigi marup koba lub amasemdana ngasi Regional Institute of Medical Sciences RIMSTA blood donation camp ama pangthokre punsi ama gidamak punsi amana kathok labai I haiba wakhalon da pangthokpa ikat pagi thoramadu da miyam gi thabak tawzaram laga hauzik maipuna na saruk yabang amdrabasu khulngak libasing na asokapan yawrakpada mating oinaba ikat pagi thoramasi pangthokpani matung tarakpada su ikat pagi thoram sing pangthokhigani haina lupasigi mihut amana haire Scenario of the Potaja, Punjanaga, Punsigi Maru Haiba Semjaraga, blood donation, I said of Gavni, Punsi Amana, Punsigi the Makatola, E. Havagitinda, Punasigi, Landa, Sokraba, Pandraba, and I Yawasi Demokta Katokzaba, Akogi Ini, Adogoji, Lana Chisu, Yamna. Maras Handarakuna Maram Murga, Manipur, Panbiliba, Emile Humpu Maxi, Watching Minister Humpu Max up Manano, Galamina, Maramna, was a Moina Minister Humpu, or even Maramna was Lan,
हुजिक लाना सि लोसन बंगमदबगी फिवम द लगे चीफ मिनिस्टर अमना तौरिबसि चुमने खलगा चीफ मिनिस्टर ना तौरिबसिगी मतुंग इंबिरगा एमएलए हुंपु मंगना हुंपु यांखै मापन जिना हुंपु अमतंग चीफ मिनिस्टर सिदा सवत पिरगति हुजिकी लाना सि याम थुना लोइबा ngamne खनजै Khekman Sindina Committee Sigi Kuntaruk Soba Manama to Mentopaki Tauramasi, Khekman Wang Mataba Maya Likaidileba, A. Indrajit Mayunda, Pangtuna, Mahiro Sing Amadi, Mama Passing Bupuning Tawat Cray, Mahiro Sing Puning Tawat Pagitar Madada, DM College of Commerce Principals Oriba, DM University Ki Controller, Dr. Asem Nabachandrana Thipamitung, Tabakti Pothara Bite Master, Yunam Gorona, Tharamapu, Aduga, Thobal College Ki Geology Department Head Associate Professor, Dr. Wangzam Indrajit na Akanaba Mitunglan or Nasarukyaki, Taramadada Kekman Kulgi, Lekai Tareki Manungdaleba, Bosemgi, Class 10, Kosemgi Class 12 ta, Mark Wang na Fanguna Mai Pak Laba Mahiro Sing, Tongan ba subject sing da, letter Mark Jetlaba Puna Mahiro Yankay Nipal, Need UG Kumjalisingani Kunmari da Mai Pak Tuna, MBBS Tamliba Mahiro Ani Aduga, Best Guardian Award na Chingba, Donor Kayana Kalakpasel, Amusong Certificate Sing Yan Tok Tuna, Puning Tawat Ki. Loy silagpada maruba pao mukahana pizari. Manipur ki Irang Congress ki Irang ni terrorism natraga akaknaba lining laisol amataga mari leynade. Manipur ki Chief Minister Silaga kari reaction lakani haibadisu yengdaba yadi haina. Union Home Minister Amit Sahan High Cray. Thobal Salungfamda Police ka kutok na bada may amalay kidaba madi taruk amanafa ki patawdoki matangda JSC Sempre Chenaba Police sing amadi fajilaba kun nga kasing hadok tuba fawba asi bahagjang loroy highway. Maya lambi sembi naba marili naba sintak sembi na laglabasu nga si fawba lambi sembi da nalirak padagi. Samuraw ki koy saw na rabamiyam na maya lambi tok haiduna lambi tingwa ki pangzang chang singkray.